Fin-naxxar se tittella t-tielet edizzjoni tal-wirja u kompetizzjoni tal-ibbalzmar mill-Federazzjoni Maltija tal-Ibbalzmar. Hawn wieħed jista' jara numru kbir ta' annimali ta' kull tip ibbalzmati minn asafar bħal falkuni u anke mammali kbar. Fuq il-post One News seta' jara l-preparamenti għal dan l-avveniment li se jkun qed jittella fil-Floratorju fin-Naxxar mit-19 sal-21 ta' Awwissu. Markentni Buħaġar, il-President tal-Federazzjoni Maltija tal-Ibbalzmar, spjega ma' dan l-istazzjon li fil-wirja hemm anke annimali estinti li ġew maħluqa minn partijiet differenti ta' annimali slavaġ. U stqarr kif dawn l-annimali li jgħixu f'bosta partijiet madwar id-dinja mhux kollha spiċċaw Malta wara li ġew ikkaċċjati. Daw partijiet minnhom huma annimali ikkaċċjati u hemm ukoll affarijiet oħra li ġejjin minn ġew parks, zoos, affarijiet li jkunu imrobbin u mbagħad imutu b'kawża naturali u jkunu jistgħu jiġu ibbalzmati wkoll. Intant wieħed miż-żewġ esperti li se jkunu qed jiġġudikaw din il-wirja stqarr magħna kif pajjiżna l-ibbalzmar qiegħed dejjem iżid fil-kwalità. I'm looking especially for the quality, the general quality of the taxidermy, and I'm glad to say that I have seen an incredible increasement of the quality of taxidermy in Malta.